Deputy CEM jongka Gentle Hills Autonomous District Council uba laski rembai haga kendai terik mentau ubnai ula pli paidbah ya kawai ke jaka jngohkai pyrthei lembat ke viewpoint kabala banyo ishina ya ke jing ityang kamei mariang kabadon haga shnong Mukhaïalong is Gentle Hill District. Laban ong bagi East Gentle Hill District kalong ka beruspa om tang ha ka jingdon ki marpo kendo henry ka ruspa ru ha ka jingdon kamariang ka be itynnad ka bakup ya ka rong jerngam laki klau ki barben ki merat ki ki kshat bat ki mau ki bapla hapo ka te ka jaka jngohkai pyrthei ka badon ha ka te ka shnong Mukhaïalong ka don ka wi ka klau ka baki jukhot ka Plie ka don artli ki mau bajutip kum ki mo chutia kini ki mau ki don laka khana ka basngotnat udon uwi umau bolong kum udolon kumbah news pak meter na ka te ka viewpoint ka don ka kshat chap tengit bat saudong ka te ka kshat ka don ka jaka mau ka be itynnad balapanwan dur bat o shrong da kamariang ban penne pensa ya ka te ka jaka ka dor ba shnong Mukhaïalong hapo ka jinglam khamat jong uwa he shnong uba 100 power kalashimi ka jinga trailang jong katnat wildlife katnat klau bat latip ya kani ka jaka kum ka Plie mochutia community reserve kani ka jinga trailang kanirap shibun ban penne pensa om tang ya kamariang henry ba kanirap ban penne pensa ya ki merat ki mereng ki badan hapo ka klau ka bahe bat kabayar habakren kumu kongsan uba laski rumbai ula ai ka jingkit bok kit riang ya ka dor ba shnong Mukhaïalong bakan nang la aban ya shakmat ban kintiu ya ka shnong ka thau bat ong baka kamram jong baro ki pai nong shong shnong kalong ban pen i sha ki we ya ka jinglong ba bha ban e ban pdiang subha ya ki buan jngohkai ya ka shnong kathau ukunturu ya ki kme ki kpa ki balahe alasan baro bakin sneng kin krau ya ki hebred bakin long ki babat ya ka akor ka burom ha ka ju kapor ukuntu ya ki paidbah bat ya ki we ki shnong ru bakin shimi ka jinga trailang bat katnat sarkar ban kinteu ya ka shnong kathau ban thau ya ka eco tourism spot ha ka thain nado ipar puman ya ka kam reserve la wa gani ka khlo raman go ka khlo kantang bat akhang ki wa he umnor dan bat menhaya go put go pam go mar ya gden ma pa yo ngani khlo bat apa yo ngani khlo la man go thau go hoy ben thu go hoy go lai bar bat go hoy pen taroi man go thau go kerpang ong ki wa he la pi le klama kor bi apa yo ngani thau dam cha le ka mo le treat le ne yo ksut de kam te I ha to ne si ha ga snong yo I da body ya I te kinten I parom yo ki wa he ko penne pensa ya ga ni khlo te kam jo la hapa yo ga ni khlo hawa yo ta west tawar dem art ni gi mo te do gi bru wa klamo o gi chutia ha ga te par ya ga ni sem gamungot wa ga ni ga mentru sem mangot wa sem mentru te kam te ni ga chutia argot gi nomra kubar ko pai ke ya mo pai chwa se bangla wa te semut ya pen competition te ni gi chutia bata yeng dalam sekigi tewan kanang ye gam tudu ongi gam mengot dapat kacian telang tapi iki bitu gam tudu ha te por gam kestri untot ha te por gam tudu dam chatja ye bam ja di cha khai ta siang blai wa me ta tu ber kma chnong hai ta la la ha ga di por yo ye ga chu ye ga siang ye ga priang wara ja em nu ha te thwai kham ta mi pot lang yo chna lu em ma te wa me tudu hai dai por gi chutia da kabai da pun benagi wa gi ke bitu wa kamangot da po sta sa skandalan hai ta no kum tru ya chu pliang gi siamuro no e gi tai but da pen da a lut ka wa mutru nei dai por gi ni gi angut gi bru da ne sa silyam sinim na ni gi ka da yap thngan no gi da kala no gi da kala mo no gi na do dai por wa gi ni gi mo da do gi bru man gi chutia gi no ra ku por but gi te gi mo ardli kum hoy ukson kum hoy tra bat kum hoy wit trane tek kam gitu pri argut kita gimo hato ne man sik gimo we sup we tna te kam te lang ba girap na kaliang ni yong ka forest bat ayo uker tabiar ya kete gimo knang wa gibru ki wan sini yo like you moi yo like you ku ha kete gimo the chna gi ka kat kam kan don yong ka wildlife protection act ka ango mi ho kat kendis pa nya ho ar tagi ni community reserve ta chna gi ka tagi kendon jong ka an tagi the lor hello chna gi ka ka community reserve gi ga ni gi scheme kar kana ngo man gi incentives ki jing rap gi ni gi bru yong gi chnong Mukhaïalong they form ka ni community reserve tagi ni community reserve
toh ka thau ko kentang kam onggi man ka we protected areas ida kan ni kana galiang department yang I man ka we protected areas tegi kam gi jam ko ha ko ka ni ka put yang ni ka community reserve le hap lai ki kat kam ka an kam ada form ni ka community reserve kat kam ka an kat kam ka act ki kam go le ai le chakmat le ni ko kat ni le to man ni ha po ka ta ka an ha po ka wildlife ha po kendon yang ko wildlife protection act tegi kam yo bin ni gi parlok ko wan gi shnong wa yigi ni ki jing tai wa ro ni ki jing man toy benefits ku yo ki ni ki shnong dot they were form ki ka community reserve te kamu mana le ni ni kamu man ga ni ga gathering ini man ga open tent net chaga wit wan ki shnong yigi yigi jing man toy ku ye bi yo they were ya kre lang bi wa ga forest department they kre lang bi wa ga ai apo gi the wildlife protection act te gini ki jing man toy man gi kam gi nuksa go gi wan ra chegi bi tuan ki thau nango ile pen chlor gi ne galiang office jong I wagi ki klo yong I chnong o pe gi chnong gi mya I le ga chnong mya I pe I pan lai ga chnong gen right in the long run aga pateng go wan ha par khari ga ni man ga ka de em pan lori ga ni aging am kam yong I right I ga pateng go wan ni re yu am ka le yu yo agi man am kam gi dei dei daw mi gi ni gi come to reserve ma ya da gi ki kno gi dam ya da gi dei ting em o per chnong yong pi de pi hi ye pi hi Di pence yang wahai shnong dem ki atli ki community reserve Pak Yusuf wahai kini ki atli ki community reserve Haus nam arajar khanru ha ka tukupon delang makatong dia po akan moi da wai ya ko wi ko program ko wai penemburo milani inauguration ya ka eco friendly crematorium ko em ha ka ni ko shnong Lang ba ka jingi krelang giong pi da yu chibon ki development ko ra ha ka ni ka chnong ka thau ko le chibon le ya ka office yong ka wildlife division wal ha ka choko par han ne ka sngi da yu ya ka jing lab ha giong pi hai to wa ka viewpoint ko wa penyo sanction na ka office giong pi but ya ki footpath ko lai ka mon nyau spa meter Chawa citai nebenta open yusuk lene open bha pen miat ya kani ka thau ka bhau kini waro yoi MP ka jingya kralang ha pati ka dorbar shnong bat ko office yong ko forest bat kwa open che hakmat kyong pi ha kani ko pot I kani ka thai is jang tia kyong I man ka thau ko da thau kurpang ublai ko da elu du waro ha ka ni ka thau ka bhau ka yong kam ram yong I ki paidbah ki nong chong chnong to em ha ki pa ki ki chnong cha ka ni ka thai to kam nu pen miet pen bhai ka kam nu u em ki jing ye kralang ha ka wa yo kun tu kun rong ne ben ta wan ra ai sibon kita ke tourism spot la nei ko ong kam ong kong tu ke eco tourism spot cha ka ni ka thai yong nga sok me ong ha ka ni ka por They are represent na kanika time to bear constituency kau MDC. Hagwa kanika time san chnong daman ka kamaman kapta daman popular. Daya tiblu di gawaro ka pathai. Waman ka thau ko Yusuf ne punta ko unke sawari. Hagwa pen tandai ka jabeng kyong I hago yo lai inke na ko ka thau cha ko ka thau. Importance of wildlife conservation, which is so very crucial to our own existence. However, the efforts of government cannot be complete without people's involvement and people's participation. Community reserves are a very good step and initiatives in that direction, where communities come forward to join hands with the Forest Department for the cause of wildlife conservation, while also preserving their values, traditions and customs. It is very heartening to see that in the state of Meghalaya we have got overwhelming response and support and sincere cooperation from the communities in this respect. So far, 81 community reserves have been notified under Wildlife Protection Act,
in the state of Meghalaya, which is second highest in the country. And in Jente Hills also about 19 community reserves have been notified. This is a very good sign. And it's also heartening to see that these community reserves are doing very good work. And I wish and hope that the word will spread to the other parts of the state also, so that more and more communities will come forward to bring their areas under community reserves for the cause of wildlife conservation efforts of the state. So with these words I will thank again, and my best wishes to all of you, and thank you so much, and God bless you all.